American Singer Sinadana, Wani Balagania. The first squadron is commanded by squadron leader Aruna Vikramasinghe. Deshi Vijayapurani Odisha, it is another state of Sri Lanka, தற்போது உங்கள் அறிவிக்கப்பட்டு வருவது ஸ்காட்லாந்து வீட அச்சுராங்கர் நிலவல கட்டளை வழங்கும் இலங்கை விமானப்படையில் இரண்டாம் படை பிரிவினரின் அறிவிக்கப்பட்டோட அணி. The second squadron is commanded by squadron leader Achiranga Ikravela. Sri Lanka Guanhamudave Abhiruddhiga Udesa Dakulada Surujishi Nayakatwe වෙනුවෙන් Guanhamuda Kandaruha Pakshanga වෙත Guanhamuda ප්‍රතිපලයා විසින් පිරිනමන වූ ඒකක වර්ණවිස්සකින් සමන්විත දක්ෂයන් දැන් පෙළපාලියේ ගමන් කරනවා. இலங்கை விமானப்படையின் முன்னேற்றத்திற்கு சிறந்த பங்களிப்பை வழங்கியதற்காக விமானப்படை தளபதி மற்றும் படைப்பிரிவுகளுக்கு விமானப்படை தளபதியினால் வழங்கப்பட்ட வர்ண வழங்கிய குழுவினர் தற்போது இந்த அணிவகுப்பில் பயணிக்கும் காட்சி. ශ්‍රී ලාංකීය කාන්තා විමානය ගොවට විදහා පාමින් ශ්‍රී ලාංකීය ගුවන් සුරකින ගුවන් හමුදා කාන්තා ගණය ස්ක්වොඩ්‍රන් ලීඩර් හර්ෂිනී සපුදම්රේ පෙරදුකොට මෙහි බලලත් නිලධාරී ලෙස සැරින් මුදකුමාරන WANH කටයුතු කරනවා. தற்போது உங்களால் அவதானிக்க முடியும் இலங்கை விமானப்படையின் மக்கள் படைப்பிரிவினர் பெருமிதத்தோடு அணிவகுத்து வரும் அணிவகுப்பின் தொடரணியை இப்படைப்பிரிவிற்கு கட்டளை வழங்குகிறார் ஸ்குவாட்ரன் லீடர் ஹர்ஷினி சமுதாத்ரி அவர்கள். Here the Air Women Squadron of the Sri Lanka Air Force is commanded by Squadron Leader Harshini Samuthantri. වර්ෂ 1989 දී ආරම්භ කරන ලද ගුවන් හමුදා විශේෂ ගුවන් විදුලි බලකාය අවදානමට නවීන සූදානම් වී යන තේමාවෙන් යුතුව ස්ක්වොඩ්‍රන් ලීඩර් හරිත පින්නදුව පෙරටුකොට මෙහි බලලත් නිලධාරී ලෙස බලලත් නිලධාරී WMSC බලිසුන්දර ගමන් කරනවා. නගර බල සටන් ප්‍රාණාපකරුවන් ආග්වාන් යන අමුදා ගැනීම හා ප්‍රභාරක්ෂක රාජකාරීන් සඳහා දේශීය විදේශීය සුවිශේෂී පුහුණුවන මෙම බලකාය සුවිශේෂී පුද්ගලයන්ගේ ආරක්ෂාව හා නාගරික සටන් සඳහා පටවී සිටියි. There is a special airborne force squadron commanded by Squadron Leader Haruna Pinnaduwa. වර්ෂ 1980 දී ආරම්භ කරන ලද ගුවන් හමුදා රෙජිමෙන්තු විශේෂ බලකා බලගණය ගුවනින් සිදු කරන විශේෂ ක්‍රියාන්විතයන්ගේ ප්‍රවීණත්වයට පත්වන දෙපාසුලිකුණාටු හමුවේ සිදහස් ගණනින් ජනයා මුදාගත්තේ අභිනීත පිරුවන් කිසිදා පරාජය පිළි නොගනී යන උද්දෘතය පෙරදැරිව අන්න දෙවන වශයෙන් වින් කමාන්ඩර් රොමේෂ් බස්ටියන් පෙරටුකොට පල්ලම් නිලධාරී AMBSR කුමාර ගමන් කරනවා. 78 වෙනි ජාතික නිදහස් සමර පෙළපාලි සඳහා පොලිස්පති ඒදීක ප්‍රියන්ත විරුසිරි මහතාගේ නායකත්වයෙන් යුතු ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ඉමහත් අභිමානයෙන් එක්වන අවස්ථාව. 1966 සැප්තැම්බර් 3 දින ව්‍යවස්ථාපිතව පිළිවෙල ලද ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මෙරට පැරණිතම රාජ්‍ය ආයතනයකි. 71வது தேசிய சுதந்திர நிகழ்வின் அணிவகுப்பு மரியாதையின் போது போலீஸ் மாதிபர் சட்டத்தரணி பிரியந்த வீரசரி அவர்களின் தலைமையில் இலங்கை போலீஸ் மிகுந்த பெருமையுடன் பங்கேற்கும் தருணம் இதுவாகும். The Sri Lanka Police under the leadership of the Inspector General of the Police